Sithokoze bakwethu lapha ke sila iVerina Semkobola sikhamba nomhlalukwana uvela ngale ngeWitbank sikhamba nenkosi uMahaki Mbunyama Yengwe besisaxoxa ndaba ezitha lapha nomhlalukwana njengenjani namhlanje sivukile bhangela sibezokini siyathokoza mtshade besisaxoxa lapha nabanye kade bakiwo lomhlangano esinawo namhlanje lapha eMkobola bayabuza bathi navane kuthiwa bayede kuthiwa kubani ukuthi bayede ngoba siyakhumbula namhlanje sinenkosi sinekosana sinengwenyama kubani sithi kuye bayede ngubani sithi kuye ndaba ezitha bese vane sibuye sizwe kaningi nakukhuluma inkosi uMahaki kuthiwa Nyama Yengwe kuhlukanise kanjani mhlawumnye kizo lezi ingaba ngokuthiyashana engingakutsho bhangela ukuthi ngokwelwazi engalilandelela bengafunisisa angithi ke thina sibelethwa nguNdzundza leli bandla elilapha namabandla la esijameni nawo umhlalukwana bobani sonke sizebandleni lakwaNdzundza nabo Sibanyoni ngokuya ngokomlando esitholako uNdzundza yinkosi ephethe amanzi yinkosi ephethe imilambo inkosi esinisela izulu ngaso sonke isikhathi nento eziningi ke thina nesikhuluma ngoNdzundza sikhuluma kusho ukuthi ungathi ngunomhaso ungathi ngunomhaso so thina amandebele ekhethwa apareherhe besingathi bayede besithi mayethe masithi mayethe igama elisukela emawetheni elikhuluma ngokuthi izulu aline nesithi mayethe sithi aline izulu ngoba haye sikhuluma ngengwenyama esibusako so ngoba thina ingwenyama eyabusa uNdzundza kwaba ingwenyama yokuthoma yabusa uNdzundza nguye uNdzundza ngikho imbongi nekhuluma ngoNdzundza ithi uNdzundza kulapho khona kusabela khona abomamba kulapho kusabela khona abohlatu kulapho kusabela khona nabongolonyana yingwe efana nengwenyama ayisiyingwenyama yingwe efana nengwenyama kuthi ukuthi umuntu osezingeni lokuthi angaba ngangengwenyama mara kasiyingwenyama so manje khethwa nesithi bayede sitsho endlondlweni ethwele isibe ehloko engiyo ke phethe lonke ilizwe sikholwa ukuthi lehlabathi lengeyakhe sikholwa ukuthi imilambo nendaba konke kuye umuntu osiphathele zona sitsho kuye sithi bayede manje emakhosini thina kwakuthiwa mthathe kuthiwa ndaba ezitha kuthiwa mthathe ekhethwa manje la eMkobola ngoba thina sibelethwa endlini yenkosi uNyabela ingwenyama owayengwenyama ngaleso sikhathi sibelethwa nguye thina bakosozilana sibelethwa ngumaswaphela wengwenyama uNyabela manje umndeni wekhethu wathi nohlangene wavumelana ukuthi man into le ngoba siyayibona yakandaba ezitha neyakabayede seyimotsha kwangangani abantu babiza nabantu abangasizi ingwenyama bababize ngabo bayede bathi ke thina lapha kosozilana sizokuthi kuwe nesikuthukako sithi Nyama Yengwe ngoba uNyama Yengwe uNyabela yingwenyama eyabusako mara ubukhosi bakosozilana mbizwa ngoNyama Yengwe ngoba nekubongwa uNyabela imbongi ithi ungamboni ukunona kusho ukuthi ungathi nomqale umbone ukunona umqale uzitshele ukuthi kuzoba bulula nokumeca ngaphezulu ithi iNyama Yengwe yembuzi yakwaGobha iza kwehla kanzima emphimbeni wamadoda kusho ukuthi nomqaleko ndela ukhumbule nalokho ukuthi noya phezulu kwakhe kunezinto ozozinyaza kuye ezizokudisela ukuya phambili manje ngoba sivuselela lo bukhosi obukhulu kangaka baphethwe inkosi uMahaki ngikho sithi lapha Nyama Yengwe ndaba ezitha izwakele kusho abanyana sithi bayede engwenyameni umbusi kaMayitsha umbusi kaMayitsha sithi mayethe eqinisweni thina abantu abathi bayethe